Akufo-Addo waye adwuma ne first term pa nti ye besan edibia ka ne ho na wakonanim efise adwuma pa ne adwuma so a waye no emudo a ankasa ena Collins Oben so se number 1 no one odi aba Martin Jan ejuso domia bros na Dankwa Akufo-Addo eye best president nti no two ways about it ena ye nuafo se ni Salifu Kaswazo si ECD me trust wo mo ankasa so mo be ye adwuma Salom Aboozigi eno si NDP General Secretary de what me say waba bontina NDC fo nya atwom no waba be pa ho ntoma call your sister akosi opeso ka kire NDC fo say so mudu polling station ho a wo nto number 1 no esoro ho no a na wo mo emfama wo mo efrise ho no na edi yedie ene enkanko ebetimi aba ede ama oman no nti wo mo nyina enhye no so saa emfa emaye ena nyakopoku nso se wo no so Belgium ena wo hye edi efri ho aperugu chakapama ena o se ensentro for mu ye adwuma pa na Peace FM de mo ayete se BBC mo ena musia nem na nana ena o se nana ya okese na ohene na hwe na mo wura mfise akosua mo bepe ice cream bi any cocktail o se me damemem enti ye dije me so sa no a na akoye Richard ohene ba adomakon waka asem wasina na ya okese ene ohene na kwamia mo se munnimu how to treat a lady a ma menche mo how to treat a lady mumpe ice cream wanga woman Na mpezo wi ansana what comment about so be say asem or say or shemo how to treat a lady but wanga woman so that we make news na mo de niam asisi manim say ya enetimi ma news ne kan ye de se bia no passe wa pe chicken wings bi asi nchen wa pe yi chicken wings na show abrabo say oye bibia kama so na ayede enti we me ba ye news we say ya editor nso te ha Saturdays one ma ultimate top pizza ma Saturday we one top pizza one top chicken wings enti get back to the basis na akismi Ebenezer Japan se hwe kwa na o se Ghana for monsori na MPP for ni bibi papa bia ma Ghana for MPP for yento ema JDM na wo me so Ghana mu no mfa yenko ba bia se so de yekọ bohye asase no eso ena yenua ba konso so eye Azeman Ventures Chronom ena o se wo mampanyini aye adwuma so ne adwuma dinti yensanto abama no Koresko Zakaria Sunya no se akosia na form more for nanso your message we MPP for munni enu so ade hunu se wo hwe JDM se de osinam free primary health care duty free home care ne ade a kidney and cancer fund ye vote ama number 2 mo se number 1 we Koresko Zakaria ena ono so edi we ebaye na capito go so menhia no se Kwame ohena na Kwame amo in fact JDM ne NDC for pa de esase retire wo mo esase retire wo mo pa NDC party ne se egu wo mo eni bibi papa bia edema Ghana for se de bia nso ebetime akoyie na yenua Victor Eje Okodi amedi wo se Ghana for ye mampanyi dada Mahama Sheda kofa Professor Jenan Opoku Ageman said ye be ya Ghana for beka so akofa oba nti ye ntoma no na wo busa se mampanyi dada Rollins ne ho kani no yo ba na sa bema so yo ba eti se wo ye Kristo ni pa na wo ye Muslim a wo te ade ase a obahu se sa de we ye kana say efi se ye mampanyi dada Rollins ne ho kani no na nakona du Ageman Rollins wo yo ba enti em tell me who said opa de sisu but said the message said the Victor J Oko nana ode ebaye eno no na we de ye bekoye nim on senya me ya adomo a ye beto aba aka enne na wotwemienu ye December 7 na ye to aba na December 7 on say efiada no before December 7 is 4th December no afofieda holiday farmers day and I won't say a hands to nipa bebrom ye adwuma no hand to mouth ne ade and a bebre nso mo ye office adwuma na be din so bi wo office abeka che ne say wonya na adwuma ho no nkogina ho nto aba etimi de na ya misusu say efiada na ye holiday no ene de yanka holiday ne yanka se ye dia adenti na yemfa nkwojuada na adwuada no yemfa nkoto aba na omo ye adwuma obi ntimi nsi obi kwan bankers ene ade obi a ebetimi anya kwan no akwakoto aba ne bi efi say se fiada ye holiday nipa na tena fie fiada memenda watena fie na kwose da watena fie na adwuada wo so won sanya na adwuma ho na won kodi lie
enkoto ba nipa nko wan hwe the voting apathy beba enti message say holiday ni ye yankase ye dia enti sakwa kosi 4th December dia ene ye mfa holiday no nkwadwada na juada because juada pan krofo ani abre omukọ adwuma kopa bibie die weekend krofo edi omu sika awie na aka se won gwa juada wonya na adwuma o medi line mu emeto aba nana oma enti media nka mesre se enka enam se ne na ben no because 3 days pa ni party fie na juada because one sign enkoto aba de megidi se bema voting apathy na koso nti e besre se empanifo mu kan ebe mu no se fiada na ye holiday na ye yankase ye dia no enka wo mu shift holiday no ye fiada emfa nko juada maye se na be ye odwuma ye ni bia ntimi nsi obi akwan enka se wo ye adwuma me nya ma nkoto aba na juada na obi atimi anya na wono nso akoto aba dinana media nka madwen cheka kra mejiri senke ye hu bibia nke betimi aboa no no eto asumu pa eto asumu na ntiase susu ewom enim se benfo de beko adwendwenem after all say holiday no farmers day ne adi awie enti observation keke dey observe enti kan say ye be di holiday no Friday no yenko adwuma Friday na yenfa holiday no Monday ya kan dey minisem penifo betie na omsafa emu aba yenfa we ehome kasebo no so enyi aboafo nkrato ye ba eye decision time. Hello, Ohima. Eti saying. Ayo. Na edahin. Me kwatade. Ede bensa. Krachi. Obesuja na so behwemkwem. Na se jale de wo so ayedan kwan de obehwem kakra. Anyway, me kope vitamin B de ajojomakoma. What a coincidence. Me so no na me koto, no na me no. Hey bra, wait dear wo boa. Oh, ahon fe mintimi ntwa wontro. Sawara. Vitamilk no emu de he pa na we ni je ho. Me pe Vitamilk banana any choco because I'm black and proud. Hey, interesting. Me dey me a regular guy with lots of energy. So wow. When you kapao. So wow. I can see we have something in common. Ohima, yanko try a Vitamilk connection. Would you bo me kana metia? Anye bia se kwan down. Kwan be. Aha, na muni brebi. Vitamilk di foforo bia be kambusua ne ho ye friend of Vitamilk strawberry. Vitamilk energy aduane abri biara. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Na modern world sebetise obi dan so apa na eyame ya obra Regent Roofing Systems aboa amanfo bebre inframa jampantrudu bebo isubrane beto sedien eye solid as gold long span roofing sheets and self look and standing seam roofing sheets IDT any IBR industrial free technical advice and estimate bekwama ya mawkwan amawa chusuka la ope no fading ebuone so de eda form unya ye payment within 4 days. Now Juma na ye ready. Regent Roofing Systems. Bema professional carpenters. Main factory no Accra. Amrahia Adenta Dodowa Road. Telephone 0244-134119. Achim Oda Branch. Yeni Akim State College. NA opposite. Frahoma 0544-313505. 0544-313505. Yen branches in the Binsuo. Kwabenya Kaswa and Dunkwa nothing. Regent Roofing Systems ana your reliable roofing product. Ago, biopono, Dubai misi biopono. Oh, hira kurana de bia misi majuri pisa me to puno ama me ho ana ware batiti ni. Inda subiom, papa ya gane ne nkrofo. Day. Enti omo ben kurana de biara se osija so na ni ntenwa agemonti so ni na yi. Sa, na menim se ma to empumanu se na be ya enenso wonhu se merenoa omo ni bio. Ende omo na atreke. Queen's rice. Pora one man temenaso osene adikanfo. Chere na chiakwan. Queen's rice ye omo nhihemu obroni friend 5x5. Ubenya bi atowo Freeport Enterprise, Nanaya Enterprise, Abutre Enterprise. Any baby a wato emu nyina na se wo pene dudu atu a ubenya wo Bika Enterprise. Ubetimi afre 054-3976-624 and I said 0244-594307. Queen's rice ana. All our matem. Na so asine adikanfo. Soja never no move.
Minianum Ghana for Mema, fellow Ghanaian men. Winning Senya Bemani Bemo, Beman in your bossy, no quatrebesie. Beman will boy Juma, Yamano more piaful. That's a we are Bema, known to be Yanya Miki Kenya, and you know we have bright soldier capsule and the bright garlic capsules. Ne to me, I'm one boy Juma Seni Kanika. I am Po, bright soldier capsules and the bright garlic capsules. A draw Tatashia, Greenfield Scientific About Clinic. I should show Badi Nubana and in Haimu, Ayua, a Juma Senkonya, bright soldier capsule, a Yama Mema, one to Tios one to me Kumabua, and now Bema Coco, and a Sisiadi Abeja also. So why am I one Pemua? We're doing bright soldier capsule. Wow, I'm a wapawasa. Afe we obi a wona take akwa no abre we adwumaden e de obrebe ja so a wedro any bright garlic capsules improve blood circulation afe e boost your immune system we adwuma won tebre kra yedo tatahwe yema mani memanyina ebusua bi ehia bright garlic plus any bright soldier capsules anameboa sa pepe bright soldier capsules any bright garlic capsules e be your drugstore pharmacy any herbal shop pm at for Greenfield Scientific Herbal Clinic. I was 0243-983-906. Bright soldier capsules and the bright garlic capsules. Kaise FDA. Ashisha said Jadian crap to him. Ajatum say ye. Aboozigi 93.3 FM. We are the best in the East. Anunti. Adinshia wa chim da manso across wa subu abrenansi kotokom chia chim egnase odankwanta ayrebi jadem jaha swodro wisa achiase achim asane patabi asubu asuoso anamase across asanteman kwama kura ani enkuro to a atwa empatam woyineshia bebia obia tie Aboozigi 93.3. We are the best in the East. Yawo achim ABOABO. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! So yama obia kwaba niema obia jo FM la the finest station in Eastern Region Aboozigi 93.3 enanum yeno yatra se ye the latest eva agudie mu nsem ye de ba ene ye nkwamo no ne ye di kan hye mo anopa no se ene eye purely local news no ne ye de ba ye mpatam hade nkwane ne ye be de ba eno matches na tuto dwa no ye de ho voices ni nia e de ba eti yesremo akemodu biase ene achiase ebefa AKYEM ewura mfa AKYEM dan ko suadu achiase batabi enkrokura matwa ehu ne ahia ene anwumre ye the latest na ye nsama e fam ho no ne de ba ya fa na sekese mfama David Ba Information Center gbade nyakopo so ma bie show num ama bie show num cha se nya sam keto David Ba tie di ni ye David Ba Information Center na ye se ewo kodwokumi ehwa na kuro ni wo openi a wodano no wase efe no ya Desmond obiatum obiati wonsa nanso de no yan patem ye ko achimedu biase ye wi ayaba otan park ye de urem e wa ABOABO eti David Ba Information Center ya Desmond awurade nyakopon kodwokumifo ye chamnia sanso na ko AKYEM biase a ye se adam wo ho na kofi agiri krom ho achim dwa Information Center nso demu o anya asem ketwa ye fa na se kese mfema ke asensu e ba ni nkonwa de ase na medical ka se nkonwa na aba kromu ano amude wo wawa na eye ntu trema na hu na bu agum ade ye pa ne se wanya hoho de na befie na wa mena kotre wa kunwam na kunwa na bu agum ye awurade ebiabi kofi agiri na bi ye no onya hoho na kunwa na no wo yusu no na de wo wawa ene na aye ene bu ni gumu na me ka che se da bi okoke asensu wo no kofa ke asensu konya ni begu ni demu no baby girls ne ba kese omani je omo pese omo beko ke asensu mese so yo ba na usisi yo ya oye bema na usisi yo ya ke asensu konya no kwa na utrema ebetima massage wo ema usisi na ebeko
me boss odi ayenkan ukọ ne dem a kiasa su nkonwa nkwa ne guo enti ukọ a onka se transe kwa open tema transe esa se be massage wo ayo body no ho adwuma e de ama nkonwa na wa naka ho na be hu kiasa su kwa na kwaji nkonwa papa se wo ye wa bie company na open nkonwa gum se wo offices na wo anase wo wasi dan bedroom anase wo ho na open nkonwa papa gum dia ko kiasa nso na wo de ho se for na dance hu niama se wo pe cement papa o pesament papa de twa blocks a enso to a emu no ewuade nyakopon efin kansa se bra se wo pe enchance papa de abo danso eme dan no enso to emu efin kansa se bra se wo pe shovel pa o pe head pants o pe nadoa edan se niam hu bia de na efin kansa kura se ba ko de abetwam se abo o pe abo de si wudan de enu kwa de jai efin kansa se de oye number 1 wakemoda obema ebo a chese wodi siw dan na concrete no chese wo sha enso tokra etimi mono efin kansa aso na mekan ya wo kia station ho ehwo na obehu efin kansa oso ba obema wa dance hu ne manya efa yedi si dan emedan no beye pabene efin kansa se bra fresa homa trufo we 0245 97 93 11 ya wo kia station wo do nya du kia station ho na so pe system o se ne nkan funfa ma se bia wo no wo ye estate developer wo ye landlord wo ye carpenter ana se wo ye ankunama enei wasidan wie na ope chance na papa pa da boss wa ko na kopie mu ewo ekunfi for roofing system wa makache o mbetimi enya roofing system pa na se roofing sheet papa e di amount na bibia konkan e di ama won sha enso 8 pm ti menei mentiska enkoto asase ensidan na fe unko tomu ayon road nya jade na edu roofing na unko nkotwen hu dare so ati ase ko na kopie mu ewo ekunfi for roofing system wa makache na fa mu ma roofing sheet papa pa na fa bo danso na bibia enkonkan enfama obaru pem wa kache a roofing system no ya ne ye so ati ase entinya kasa ya hwe yensuo na fe ye wi aba hanom na ya hwe ho na ye de aye sa roofing sheet 20 be pem ya kache na otime beje eye sa roofing sheet bia ya de a endi uhwamo alada nti kona kopie mu e bia wo no IBR na ope IDD and say self lock roofing sheet standard seal na pa be pem obetimi enye bi alosink and say galvanized aluminum roofing sheet nso no ro ni chiremu e wa ekunfi fori roofing system amakache a ebetimi enye bi edi ama na bibia akonkan edi ama enike semba ko ewom ni se opese otobi na otwene kakra na se flexible payment no ro ni chiremu a ebetimi akomwa na wetimi atobi na otwene kakra eutwa wi a na etime de eye roofing sheet no edi abrel ye wo eye liberty na se akona na story building no store number 20 hono ni chira obetimi ehu ekunfi fori roofing system na oni omo edi nkomo open chiremu asimidie ya oni penifo endi nkomo e wo 0362 193307 and 0244 749 913 na for ni mpanifo a omo ekunfi fori roofing system edi nkomo na so twa kwaji roofing sheet papa odi board down so a unkonkonya how bia we aye eisa hebati ti sa onuma na se etimi esoni umoja so eyi yare bia won bia tumi de twini ba bi se na be ya ene no umba mbeda hodom na bibia enso entimi enye den emfa emam ene no etimi abo liver na fe ukidney so no etimi aboa na bibia konkan edi ama so test malaria and I said typhoid ko na kopie mu ewo eisa heba TB o makachi na afikoji TB nanom na bibia nso enkonkan emfa amount eisa heba TD na se eyade a TD so unya heba ma na so de frefra na so botinya eya etime yi yare wan nyina di free mu eno nene ama China uro ni chema na se o mmere wa na o mkukura no still no mo ahoden na se ade a abrewa na sa kokoro wa China mepeja no enya de a na se abrante bi wo krom hanom ebetime peja ni nyina ede nti anam eye habama o maka dia fra e dia no ati no eno na abo ma ne no o manya hoden santene no kona kopiem o eisa hebati o makache na koji TV na bobo na bibia enkonkan emfa ema midin ade Joshua kwabena ejeni mesu ya from opoku na bra Facebook unya dru Facebook a ana se Facebook ase ne bedia no no search Aboozigi 93.3 FM no capital letters kofi agility afi o sere me say bra Facebook be live ubehu Joshua ni mo this year oba me say no answer obe search Aboozigi 93.3 FM no capital letters open so ko YouTube udu YouTuber ko bo Aboozigi 93.3 FM no na fa live efa kan ubehu yen live ubehu ko Facebook ana say uko YouTuber no search Aboozigi FM 93.3 na the live account live no live
o search the kan ho obenya yen wo YouTube anase obetimi asamba ayo Twitter so ye wurade nyakopo efia de mbekuyan Aboozigi 93.3 FM uko Twitter so abenya yen uko Facebook so a na je se o like a no wa share dia mo wanyanko form wo wiase bia na obi ahwe yen eti monwani o Facebook anase Twitter anase YouTube wurade nyakopo kofi mbekuyan ofia WhatsApp line so enie 0594 841 044 eni Aboozigi FM ha your WhatsApp line no so so asem how bia o the fast work kofi agi no making kind amount anumle ye kejagum Joshua ye ko yanko mama sha se mfemfi over the weekend oni chiemu various parks we chrome hanma na se games ni bi 8 minutes of one na nyefe biago yan sha se mfemfi fie Akim Aboabo Park na se games ni bi 8 minutes of one na we na Akim Aboabo senior team omo eni Akim Aboabo junior team na di boy ni game ko na we ye no na se Akim Aboabo senior team no ometimi achi junior team na abo mekanim enuma junior team no omo so omutimi atimu mienu na de ni chiemu Odan Otan Park dodo na FN public park on so ni chema na U15 game bako enso timi to form we no na KTK no money soccer missionaries na di boy ni game ko na we no obi atim di ball bako e de to nyonko atim ko pem wo achim adubiase a na se ho na do ni chema achim achiase youngsters omo na Vivid FC e di boy ni na U10 no 3-1 in favor of achim achiase youngsters na for U13 no so no 1-0 in favor of Achiase Youngsters. U15 also no Achiase Youngsters at Vivid FC Bonekanum 9 ma Vivid FC entimi anti. Yaguso e the letters neba afenyemlemu anase Akim Aboabo na anu sa Aboabo Park nde bia betan ye dede na sempanifo no maya madwin se muntie de a yesu de bia yemoma so enada eno na yem de bia meka se ona abo Alexander Kwesi Akwa eno ona abo Jones Asante eni gum ma me na ogira no munka muhumbo na maya Aboabo Park ne fama ensa mo anya de Aboabo fo no de bia o mka so anya de o beto aba na no na ye bopie mu park no so ene ekwachi abrante bi on se efra no opani efra eye Makajman AKYEM yellow ene echi ni buza se opani Aboabo Park no ona o yate se ona aboabo nkwala na no ema de bia no mukọ train wo na wan kasa wo ye opani aboabo nkwala na no park na kasa no hu ni se ye tie sema abrante no e de to Aboozigi yanim no the pitch no there intase na ye but eni abako di ankan ye se ni Aboabo mpenifo bi tutu kwan kan se nkomba be yama wo on be ye bi na ye tie se aban be ba be ye na kana man no mu jaaye but later no yate se park ne ye mo ye ni aban se wonye etete no ye ayufu na yama unhu se ye biom kakra mi an mama nkofo abiom man chaka se bi abel level so to be se so nya de ya ho de besu nti aboba de nya penfo bi a on betima aboan na ke park no ma bi mu aman but cross level aman anka am se ade ehia for na de park ye ho an so mbaboan park na bi ya man Samati mpanifo mo krodua mu a Alexander Kwesi Akwa ni Jones Asante eni mamina wo jam gum ni mpanifo mo bi wo kromu a Akim Aboabo fo se mo na mo be hye mo se ojan kan wonya park ne ye na mo ye mo so amanye mo ja park na to na mo ti kromu na mo se yan kama sem Aboabo fo se mo ene sa che ona abo sambusa no so pani yellow wan kasa no wishes pa ne se e wo park no ye tie se mo abrante na ne tu yanim say adisede na be to abofo mpemfo anim titu ni MC ye ma me bakopɔ wa Aboabo ha se o muan so no ko ntimi amunya man ya o penfo bia obetimi adu no obetimi ababoan wa Aboabo park so me se park na agititro ehia wa Aboabo ha we dia ye ma me abodin ye ma me obakampa ye ma me Victoria du ye nua yellow se ma me wosrew ene konim de na frefre mpanifo anim ya na momna no mebo me sasa Aboabo park no pampro ene mo de asisipo na momna na madu park no so na mo level so come for mo mutimi di agro esanse nei oba kemo dan patamu adwuma bia ni ha bobbo na na ye de agigi ani etie ma me yesraw se na Aboabo fo eka Yagusu ewo Akim Aboabo ensemua na abrante andin ede Michael Aboaje dodo na friend Indomie also ede nanudi 72 after say ne no senior side na after junior side no omudi boni a senior side echi junior side ebo mekanim enuma junior side eti mu mienu no onanudi 72 how game no na esi etie the friend Michael Aboaje my dear already name Indomie born na born dey wo he dey be a team dey end say junior side and senior side so the near any senior side no I start in them kwala na mo ho den no
o say in report near bo masters did be am to me say any other but see I to yan fo kakra no see I so yet stand am so ye chose the penny ti be na bo so me kwa ni am to me win match power da but kola na we good nti ma bo no ye fe nasa eno ene ensema Michael Aboozigi do na fan Indomie odi tu dware ho so nsem no ye de ema no ko so kasa ye e de fa ABOABO park no ho oron so express ko de ni chema na se hawa omu afam o pitch ni so very difficult because once I go buy pitch e boss boy you control ball kwa e really rather say and you go jogging we na hunya ye apeche so I don't place papa do hu wow but pitch e boss boy at time so I say the game people na e ni omu kuma o me share na my hu bibia man kan say and no ni ya kuma so dey e shekeke ye pitch le ke kamba ya man so I say ba na mu say am biem kaka by them kwa say bad and said I never prepare by the area say ke benya park papa bi e we see kan Michael Aboozigi Indomie nsemo de tudwa eno no bla Facebook live na behwen udu Facebook anu search Aboozigi FM no capital letters ubehu se show no ekoso yakase abam patam ene show ni nia patam ha yakwa akema dubiase unse Sunday na nya gro ho akem achiase young stars ato akem dubiase vividasi amomne kwa yantam so na nya asem ketwa under 10 under 12 and under 15 ni niam no ye wie no achiase fo na timi wini ye na coach na kasa odoma no coach Prince Amuako and coach no start say odwana num okroma say okroma okwa wini ba ko ne de coach dwana num and coach say wasramo patam especially achiase MP awo ho any DC awo ho say coach say we hia bass and chebe na large grusa actually let any koma openi event otufo setutu say ope bass eti coach Prince Amuako said na wasramo a achiase mpanifo amokro no mu a monto bass mano essence ni team no okwa we a onya bass emfentu kwan yeti asema coach e de to Aboozigi yanim the first dem perform amabo am say the medical here no first omon pe bass small one FM ame na madwuma tutu kwan akwachiri the Chelsea team no agidi kawe me jahan ana ka metumi anya emo akra bass tutu abi a ka me papa ka metumi ama adwuma na me ye no afi be me me nko na me ye adwuma no me nko a se be bo me boy me gije nkola na sika me ju omo na ka me feel say me gije akra be sika se ne ko bobo me mpasa ade no eso aba ne sa esa se pe nkora ne ye me me jahan me ba enka team no ba enkola no ho do enu onuado enu me papa sebe wo me be asase so wono so wa ha abeta register de me bare ye no otamachi a wotu be meche ba na de nonyam so ama me papa wono wo hye me den e hye me nkuran sa adwuma na me ye no me koso na me ye na dachi ne sebe me tia no se na free wiase a yin se me kola e wo ha nyina no e be su mi pa na omo so omo ye de omo hwere na je say we coach Prince Amuako was such as such a chasing penny for him for a more MP Crodium DC Yawo so Sena Tobas man is as well to Koya. Aya wa the trotron ne ko ba ne sanso beduro no na the boys no so etimi abre enti onom ko girema ayom to papa so and of course coach ni san Ghananum esa di se mebre san di tuja wose wosre akronkra mu wobi stakeholders amu wobi se mu mo ameye team na doye esa se mu di sika be hye team ma o kache nyakopon no nyamo a chance enche mbo mu se place ni bi sia kan e de ma club bia Kumasi Asante Kotoko place ni bi sia kan e de ma phobia never say die ye kwoti esema coach Prince Amuako e de to Aboozigi yanimbiam ya bo match na mnya kase nje ko mania chi papa ene mania je nso asama me nkwala na timanim because me nkwala timanim mebuwa both under 10 under 13 under 15 in there me nkwala no ana one o mu de obuo so ma me enti de meka bia nkwala ni tie ana me yade a eto nkwala no so ayimu e de man nkwala no enti nkwala no obi no pema sem me nkwala me kuto mo de obi ni ho a on pema sem obi so bu me to obuo a mo de ma me ene ade ni ti no enti se me ka bi cho mo sese ya o mu nyina ayede o ma ye calm down. Not just where your coach Prince Amuako ni se mo de to Aboozigi 93.3 emra otimi wura mu akema dubiase ekodi nkonim ene waka fantastic game na fantastic game you go so wo a chance youngsters ensemu na Branton din eri Moses Asante do na fa ni Dybala onu so di same that to form say no do ni kiremu akema chance na se youngsters bobo konimu a na so omuni bass omuso a omuni 20 verse omuso a Jason so no omu enibi we akra hosam edi ama achima chance youngsters Aboozigi Sports na se atwafum na se yanko Aboozigi Sports Yaguso edi letters ni ba esanse ni na ye yusu ha voices ne mu ha na abuakam enya asem kito okrodium ha esanse ya
eja machines ne de yari adwuma yanyina mu ewo coach Prince Amwako ne sem na odi tudwa ene esa chief coach SM Busanse coach ya te se nyame adoma coach Prince Amwako mo kasa for media man mo se dey sem ena mo ka kire Aboozigi FM media for a ye bepiem ewo ho ye te sem coach esa di tudwa Aboozigi Sports Jagum Aboozigi FM Aboozigi FM Yeguso epene no e dia ba esema coach no emra no ba Aboozigi FM aba so se fi se no team no media man biempie mu emema ni team comment to da it were the first time no Aboozigi FM ye wura mu e de comment ni bai ye te esema opene no esade to dwa oh that is ene no yebuakem na Samsung ko akire na fe ye ntie nsema Dybala Abrante and Moses Asante enso etudwa still ya don't want to say anytime you boy be am some maybe am come right what some boy name mom yes team na ye ni bus ya call on distance ko ya brands na eden ya bus we kra na eden ya kwa high na eden obutumi de buy it say empenfo betumi aboy na betumi am ya bus anytime you call baby mu we betumi de akwa enke veden e boy na afi so ye training verse ene ye jesisim ye training verse ne ye jesisim so eden a short so betumi aboy kakra evi say enya afi ne bia be kwa akobbo ne be ye obi afi no be eden wa be je obi jesi eden e de bebo ena ye ntumi fa ya ankasa yesu normal jesi emfanye de emfanye training ti be nya eden training verse ene boy be eden betumi ye training ni se boy ne eden boy ne boy ne bo se mpenfo tumi boy kakra na te yetumi kwenu kakra eden e be boy ti hia say anytime e be bo match bia ye ti ensa from am Nasa eno ene ensema Moses Asante Dybala odi tudwa de won sam no ye de Emma na Bafi ono so dodo na afre ne testagen na kofise woma hwe na menko kofise woma hwe na menko Bafi ono so afre ne testagen ono so kasadi fa game no na afa media omko pie mu ho no na se we ye nsema ono so de tudwa Martin ye sheye ko yi pa ye da mpenifo ase se omo ba behwe mimidin de tested mpenifo omo ba omo betwa de no mai na ye da mas eno ni nsema odi atudwa Shadrack Kwesi Twumasi ono so Vivid FC na some head coach ono so the same tudwa so be piem okrom hanoma na se eyade a lack of facilities ebia training centers na fedo ni chema lack of training items no eno emma juvenile football Ghana entimi entumpon we ya nsema ono so the tudwa Ghana no ade a eku juvenile teams no facilities especially say niema e be training e bit say balls any you can say cones ni you can training facilities media I said be to pen for him say the football near pe Ghana here because imi tia menya na say national under 17 course league and be pick players no e dey fi eti e be say pen for so mombo say dey betumi anya training facilities na betumi aboa na so etumi push team no etumi dum pepper so a etumi o my Ghana nyina etumi anya team no so mfa so emfa say Vivid FC wa anum say e betumi afa player be ba ko national team say player ko national team na so bo national team na so mutumi push akwa G-Cup at the bag and say and Munyam economic Ghana nyina e je be say pen for so on be training facility no dey like say be e betumi aboa na players ni forward no betumi enya glory dey ama on my Ghana Shadrack Kwesi Twumasi Vivid FC omo head coach no dey nani sam e dey tudwa no na do ni chema Abrante din e dey Emmanuel Entry ono so si akan e dey Maketike do ni chema na se do na friend Koyima ono so dan sam e dey after the game omo ni soccer missionaries e dey boli na kwa 1-1 no we ensema ono so di tudwa Aboozigi FM ibi akosi ba bo na bonde na idumbo sin wom mana say most of times no ball no na ye press na ball no am de ko wiem ntina anytime na ball na bi nya ball na bi ba na second half na ba na me catch coach no kasa chere me di ball no de to for the second half na who ball so na se we ensema Emmanuel Entry Koyima na se KT Abrante ni ball Abrante ni bono enye ball kotua ball Abrante ni bono enye ball kotua anti enye fedi agro balani bobo na yeguso the latest ne ba yeguso awa kema dubia se emra chia se youngsters egura mu omni Vivid se ele ko ball ni no na no na of course coach Prince Amwako esani sem tudwa so bo media for abaso especially your boss odi ahinkan so the Aboozigi FM eba esan so no fi so team no na say media man biansi ho so be team comment to that yenti esema opening edit tudwa
me de aseda so ma mo media from ba say the musibe for commentary na ade no say enwanwa ma mo ka tentia mafo ba na mo tuma yes ade we me enwanwa and so me first time ma ba ball a but for commentary ama me timo so media say danie enkanfo na nyonyam ade mamo ene mo media for mo go mo radio station wonyina titiro odi ahankan e bora ba so yankopon hira no radio no ade ba no yankopon tune nkwanem no ma na ho den no ma ne nyansa no tumi ya adwuma no no ya adwuma na e bebua sabe Ghana man nyina any Eastern region man nyina Aboozigi Sports. Na chese weni ensema coach Pensamwakon ade tudwa yeguso ewo coach asoye coach Sani ensem beble tudwa so no akasa coach no hiamwa se adofo meboa no woni team no sanse nei team no obreye pa yete ensema coach na Sani tudwa Akra Kumasi takra de bia wotimi matiti na wa chance de a chance your stars no enkwala no ebuade na enkwala no de both under 10 under 50 under 13 in there enkwala buade pa de make bia on the specimen hwese enkwala under 50 ebi anyinyi semi enso ebu am 50 for the man kwa me ya no wonwa eti ya na kupon na ese opeja ena ode enkwala no so ekosoro timasira Ghana from penny for say, and I chat from penny for say. Almost for my whole deal when you talk on Nachi. Now, quite a bit to be quabuchi. I quite a may a me by Miss Sassa, and let me jam in Sassa. I quit my collaborator, Mirumi and Sakudo Butcher. There was a chance of your stars. Yes, you tell you, your team Niqua. It is the main panel. I'm a boy, I saw that I said, me quality be both a bad 10 and a 220 crown of Quabucha. And when I say, I'm a diaswan, may dream of party. Hey, coach. And under 15 e bia nyinyi se wonu kofi sambo hodi bia mame because I mean chance ya who say under 15 ankwala under 50 e bia nyinyi se me also ebu am 50 for the mame kwa me ya no wonwa kofi ye enti a chance your stars no under 15 e bia nyinyi se no wonu coach wo me see ekrom ha de a be de papa ya koso asa the coach edi komo eni am say coach unkola no waka say who am say yenti se ma coach osani tuja ya bɔ match na miaga se me je kwamani agi papa ena mani agi so asama me nkwala na timani me kase me nkwala timani me bua both under 10 under 13 under 15 in there me nkwala no ena one omu de obuo so ma me eti de meka bia nkwala ne tie ena me yade a eto nkwala no so ayibo e de man nkwala no eti nkwala no obi no mpɛmasɛm me nkwala me kuto mo de obi ani ho a mpɛmasɛm obi so bu me to obuo a omu de ma me ene ade ne ntino eti se me ka bi cho mo sese ya omu nyina ayede omaye calm down. When you say my coach Pensamwakon, what they to Aboozigi, Yanimtiaka, Sam Kroko Patam no, teams no, Mama Yantem Kayanche, or China, the numbers be tuja. What the offer us me with team, me wa ebia batebi, it's Aboozigi, me pesa me ba, moba number cover so much in mammy. Ya already say a baby says more, and your bamamo, ya mama, Abruche for Liverpool name, one for no, ya mama mo, ya bamamo, it's Mama Yantem can, it's an immediate and Chebesolis with Joshua. Poku number no ha o menim se wona fa number tuja yeah number no ha nti baby a wo bia na se bia wo no opese be cover game na di ma ode a na se wo friend number 054 840 0488 054 840 0488 santie ni bio 054 840 0488 Inti se maybe we coach wo baby na se bia mu boge mu bi wo baby petem ha no baby na pese be cover the mawa ya ba se ne ye ba beboa ye ba de mamo Liverpool ni Manchester United se ni apoku kan de mo ma hwe inti Liverpool Manchester United de ye njo ma se etefo nya France why pressure no Joshua unim asa ne be kono MP3 baby obia ichia ne pa no a ono de yen ko akema dubiase na tinyame adoma next week MP3 sign edi aguramu ewa akema chance ye the commentary ni beba eti MP3 bebia wo bia ye chia ye fa na sekese mfema Kia Sensu Limited e ba no enkonwa edi gudam dia we number 1 oni size ewa the whole Ghana eti kwana kwaji bia ho na me boss Ziggy akwaji bia begu ni dem a uduru wana utrem abonsa massage usisi e dia mawo nti wo se enche obetobi da mame samso na me fa na sekese mfema elfin cancer e ba na dance hu ne mani a ono so ye number 1 ba Joshua me pese obi ye madoye obi ye wadoye mami wie we yansa adoye ndie mami wie we yansa kumfi fori roofing sheet enso abaye moase ne no we estate developer o ye landlord and as individual carpenter na say ubo danso a kona ko piemo kumfi fori roofing system o makache na fi onso ko roofing sheet papa na fa board danso bibia nkonkan emfa ema ebia wo no IBR IDD self lock roofing sheet and as a standard seal allo sink galvanized aluminum roofing sheet
a kona kopin wa makache na kwaji bi na bibia nkonkan emfama near liberty akora na story building no na se store number 20 hono obetudo ni kira obetime hu ekunfi for roofing system na no edi nkomo free number 0362 193307 ana 0244749913 na phone mpenfo mo ekunfi for roofing system edi nkomo na bibia konkan edi am opetia obanuma wagina na so petia banum mana hohuru mojamu a ko na kwaji isa hebati na bubo bi na bibia nkonkan emfa emawdo ni chemo Facebook a na say odi ankan kwame yeboa odi atum o say ne no I'm enjoying the local sporting news. Let's build up our community. Into no so edi aba na say boss in chakese enko emfama na we so say your friend of Cosmos Nana Danny ono so di aba ono say great work for promoting the community teams ono so edi aba more fire say ya na ye no ye ne say ya na say ya bama community no ya bama breche for na why na edi ba sabasa debi ya babu ni urema wakima me pepekra cause one say me have cars half of ya kima pride nti ese urem so honum na no hwe teams no nti se muti number na say baby awo bia no odi fence call ni eba odi frɛ yen e ba be cover e dem baby awo bia ba be cover e di amount 054 840 0488 ebi afiance obi afa ne pen ni paper ochro nti 054 840 0488 054 840 0488 na say sports line no ofra ya kona me hi obi obe madoye a obe chem phone awisu why enti no monya madoye why ti mo do me na mo ofie no obi me madoye why adoye de ye won say o ya adoye utira won sema menim say DJ Ness ne ne ma awisu dia but on fe ma mi otiefo obi me madoye obi chem bia so poku mi chow phone awisu a minima seda kwam no ma no why enti odo ba wo de wo be fia so hwe opoku me dey the Joshua akavna ajani me sim ye fra me opoku na me anu ochena se share do boy chidom eye DJ Zigby oni DJ Nelson kofi agiri e de kunche sem no e de ma ya kra mo Radio papa Aboozigi. Thank you. Aboozigi 93.3 FM. We are the best in the East. Anunti. Adisha wa chim da manso across wa subu abrenansi kotokom chia achim enyase otankwanta ayrebi jadem jaha so drawisa achiase achim asane patabi asubu a asuoso anamase across asanteman kwama kura ani enkuro to a atwa empatam wonyina shia bia obia tie Aboozigi 93.3. We are the best.